nyinga Milton Ochieng. Chenro mag reso ji e bunge ma Shakahola pod dhi nyime kendo duol mar Kenya Red Cross kaachiel kod jokanyo mag sekta mar arita koriwore kod joriwore e manyo jogo ma pod opondo e bunge ka dhi nyime kod tweyo e bunguno. Piny owacho chaka yanga tiyo kod lony manyasani e yor ndege odiechieng' ma kawuono kendo kwa jogo manyalo bedo ni anyuola margi pod ok oyudi mondo mi ogo lipot kotudore machiegni kod piny owacho kendo mondo mi ores ngima jogo mapiyo kaka nyalore. Timu ya Mombasa Cement kutoa msaada hii ya tent, maji, hii chakula, vitu vilivyofanyika hapa. Tunaachia serikali ifanye kazi yake. Sisi tumejitolea kusaidia wananchi, askari kupata chakula. Tumeleta choo, tunajenga bathroom na vile vile tunajaribu kujenga clinic at least ndogo isaidie wananchi wa hapa, maaskari na kuhusika na maaskari. Yote hiyo imefanyika for the police officers here so that they can conduct their duty. We are working together with the national government, together with the county government, in order to make sure that these things that are happening here, their job is made easier. So we are facilitating them with the common things that they will require in order to do their job appropriately. As you can see here, we are facilitating with the water to make sure there is water for all the staff that are here while conducting their duties. We are making sure that we are building a command post for the police and those who are involved in investigation of this issue and matter.